Oke, horas dulu hari. Horas. Balik kembali. Siapa kamu? Tinggal ban mana? Jadi bukan udah buruk lagi asal ditaruhnya. Mana sih lawan? Nan pare sudah nang asal ibanan no. Manang tukijang lamari manang buah. Alena namanya Homi iso. Kemudian di Hulia, orang-orang anak tarik kerajaan sekaligus belum masuk ke si Besabo. Ade, semua itu kan sekaligus belum masuk kemudian di Hulia si Besabo itu dia oke. Semua ini masuk sekitar tarik semua ini begitu. Dia lagi, tidak. Di bawah Mahita alai borope, dapur ripai dasuri. Amaluga, amani mekain. Para pekulo macam ni, asal macam tubagas. Saja wakan apa? Masuk ke tubagas. Baru siluga musik, siluga. Aseberang motor. Dong aja dong nebo, masuk mana? Oh, sebentar main, sebentar. Nagoso. Tamu jo nasa. Woi nama spesial. Yes. Minta tolong dulu anggota Wanhat. Anggota Wanhat 3 orang tolong masuk ke rumah dulu minta tolong. Ke rumah duka minta tolong dulu. Kalau udah bisa merasa aku udah tak bisa kata di sana. Maka baru tak kamu berikan. Apa yang makan? Korang. Nampak kau beri. Kalau lagi bisa menakar kayak tadi nak musik tak ada itu. Jadi saya nak masa tadi nak bertikenon. Tu, aku udah nami sudah sabuk. Sesuai dengan kata utara mana saya bus Bolong aja sih. Mudah. Bari bang mamunat tulang bisa boy. Iya. Boy dabo ibutan. Pulang ke kanggon udah tetap. Oh, sudah mengalir sabuk na. Yon, kursi minum dito. Wala po ini Bobby siya. Nah, jadi yang guna suhu nami, contohnya yang dibilang nami ada di Panggal, sudah mudai di Loka, apa hang abu yang kita memudai, jadi berarti mak, tetapi mak di bumuan saur matua, di Hamuna, amanami, inanami, keluarga besar, bejernahor, nafas sangat pihami. Sang ini nang dihamuna tulang nami Rajail Banggaul natotong pasangat kami. Diari nauli, diari nelingganon, hita marnatapak itongani begas na marsangat na bertol. Ima dinalaho paborhaton na 2 tahun tunganan persatok kinani. Alani di parnakot ni matanarion. Buhat ta maulaunon marhite ulaon habatahon. Jala dibuka Suria. Sayang dia memarhite di perbungata. Tangnya maka dewata tumangihon akapangibata. Ang giat di ulauta sa darion. Dituturi tuhat ta ulauta.
Anggiat totong di bagasan dami dolas ni roha. Jala taruli hita saluna diaka dalani pasu-pasu. Alani marhite sadani roha dah mulai ma parpuasa totong mahita jumulo mahita. Marende kita siang buku ente nomor 700 seorang sude nama haposan tude bata amatai. Seorang sude Sida Holland Nazabam namanya. Ya Moloma Sabena Sida Holland Nazabam namanya. Roho oton di Purbadia saya bongot ma Tuhan ini. Nama narihon sa sudi. Asamarho betu ama nari osastudi. Kamu sudah nadok-dok roha unang maso makirinde. Kamu para siroha nama murugi sasude. Roho oton di Purbadia, saya bongot ma Tuhan ini. Nama narihon sasude. Asamarho lambe tuama nama narihon sasude. Tapasyada marohata tapukama perpungatom matang yang mahita ibagasan gornyama dohot anak dohot todi Purbadia. Amin. Alustan non saunari sa rodi sa leleng ni nilengna. Sayang giya ma de bata ama mualina sa pakirimon mangalehon apulapul na sumurong tuhita sa lubukna rak mga lusita saunari sa rodi sa leleng ni nilengna. Hamuak kadongan marpungo dohita dison la makromati doho manangyak kodongata ima o puluga borlubang gaolon songo na niadar honi doho riata dinalaw sirak kita siya dongataon tapasaha maibana tuamat dari bata tatangyak ma ang giya dizakod di bata ibana dihangoluan na manotongi dilo apostol Paulus do mulo nang mate hitarapon Kristus
diha porsero hatta rak mangulu mahita do ibana ay taboto do nasomate be Kristus dung mula mangulu siya namate dang dirajay hamatiani ibana atong tapatupa maulaw noon mardungan holang do a porseaon alani matangyang mahita. Aliri bata ama nami para si Roha jakuma dongan nami opu luga berlubang gaulon tulabungmu nunga di joho ibana siya portibion talua ma ibana siya rapte ni dosana jala basa-basa matu ibana hatuao do hati uron na manotong ima surgo hasonangani sadisi ma ibana Maria Iya rapon akahalat na badia Omma huele ko kami tuho marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani dibata songon na mamuhay diulata manang maroki rohata dinalaho patuaton nalaw maralaman ima natasura di Yohanes 4 ayat 1-10 songon manido. Unang bosaro hamuna Porsea mahamudi di bata. Dala Porsea mahamudiaw. Torok do inganan di bagas di damang. Au sui dohonom muna ma tuham. Dohonom kuma tuhamu. Nalaw do au mangaradi inganan.